1350. godine ban Stjepan II. Da se na ovoj površini ovdje gradi jedno takvo zdanje koje će biti
1980. godine ban Stjepan II daje da se na ovoj površini ovdje gradi jedno takvo zdanje koje će biti vojno-administrativni centar Kraljevstva Bosanskog. Nastalo je na onom donjem dijelu, tamo na Kraljevskom dvoru, na zidinama, koje su gradili Iliri. 480. 500. godina, znači prije rođenja posljednjeg Božjeg poslanika. Zašto je arheolog, kako je arheolog ustvrdio da su to ilirski zidovi bili? Ovdje je desilo se arheološko otkopavanje polovinom prošlog stoljeća. Svi zidovi koji nemaju, znači vezinu od tkivo malter, znači porijeklo su iz ilirskog vremena. Znači na Kraljevskom dvoru bila jedna gradina, Bosna inače još u ilirsko vrijeme bila načička na tim gradinama, to je jedan sistem odbrane koji je samo preslikan u srednjem vijeku, malo dorađen i vrlo uspješan sistem odbrane za Bosnu, posebno sa ovakvim reljefom kakvim jeste. Kad se razvio Kraljevski dvor dole u Tvrdio, koji je sagrađen na liticama visokim do 40 metara, tamo ima jedna palata, zovemo je Kraljevska, sagrađena na litici visokoj 40 metara. Bila je u 3 sprata, izuzetno veliki objekat. 3 su palate na Kraljevskom dvoru i ovdje imamo jednu palatu, ovu zovemo Franjevačka, dole imamo 3, od kojih zovemo jednu Kraljevskom palatom. Jako puno još pratećih objekata ima dole na Kraljevskom dvoru, najdominantniji objekat po visini na Kraljevskom dvoru kojeg vidimo iza platoa iza mausoleja. Dole kad bacite pogled, to je jedna kula, obzirom da je bio najdominantniji objekat po visini u onom vremenu, znači logično na tom objektu se vjorila ta srednjovjekovna bosanska zastava. Poslije kad su utvrdili znači donji dio grada, krenuli su znači u širenje pa sve do brda Vis. To je bila najsjevernija tačka kraljevskog grada Bobovca. Na brdu Vis bila je najveća kula i najpoznatija od svih 11 koje su bile na Bobovcu. Kule tretiramo kao osmatračka mjesta. Sve su bile vizuelno povezane jedna s drugom, desno i lijevo. I sve su bile u bedeme utopljene. I u svakom trenutku, obzirom da su bile vizuelno povezane svaka sa prvom desno, sa prvom lijevo, osmatrači su između sebe u svakom trenutku mogli komunicirati. Bobovac je bio najranjiviji sa sjeverne strane. Kad kažem najranjiviji, mislim na to da ga je bilo najlakše napadati sa sjeverne strane i najteže braniti. Ali je zato bio najbolje utvrđen sa sjeverne strane. Ja sliku Bobovca u svojoj glavi imam kakav je Bobovac bio. Kamo sreći da se može sad to, da je Bog ostavi, da se to može prebaciti u vaše glave, barem na jedno pola minute vi bi bili fascinirani. Znači, svi arheološki zaključci napisani su u knjizi poslije arheološkog iskopavanja istraživanja koja se zove Bobovac Kraljeva Sutjeska, ima se kupiti u biblioteci Samostana Kraljeva Sutjeska. Ja ih znam napamet sve. Sve te arheološke zaključke. Po tim arheološkim zaključcima urađen je infografički vodič, radio Emir Jesović, i po tom infografičkom vodiču tačno znam raspored u svaki kvadratni metar ovdje na Bobovcu gdje je šta bilo. Znači, rekao zapad, kao i ova grobnica ovdje, koja je također otkopana i kosti prebačene u Zemaljski muzej u Sarajevu. Pored ovih grobnica postoje grobnice ispred mauzoleja, koje su orijentisane po stranama svijeta sjever i jug. I sad kad me pitali zašto, vjerujte mi, to je jedino pitanje do sad na koje ja na Bobovcu ne znam odgovor. Dosta obilazim nekropole Stejićaka, pa i tamo možemo, zapravo i tam sam vidio da su neki steci, da su steci različito orijentisani. Ili su istok-zapad, ili su sjever-jug. I ove grobnice ispred mauzoleja otkopane i kosti prebačene u Zemaljski muzej u Sarajevu. Jedna je ovdje na ovom ćošku u okviru sedre, druga je ispred samog ulaza i treća tamo na onome ćošku.
Ja vam o Bobovcu mogu pričati 18 godina, 20.